Talammadaa tamini beektaa fitnaan. Akkanuma beekamuu badhaabar. Fitnaa maallaqaati. Yaa Allah. Wayi fitnaa maallaqaati rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال جيبر توتا جفاف أمة جفافو مقرات جرا مقر أمتك يا هوري داجي مسي مالك أجرين دالا دالا أبوليسو يورو جتا فلوس قروش sanii jee mukorri yeroo beekamte callaasin dhufa bar wayi callaasin dhufa akkam goota obboleeso akkam goota lubbuu teetiif daaraa goota yaa waraabeessa koomitee jetteetiti maallaqa nyaatta imaama masgiidaati jettee maallaqa nyaatta koomitee ta'uudhaaf callaaf jettee taata haaya biyya arabarraa shamaraa callaasitti erga akkam jette haadhaa fi abbaa kiyyatti numaan erga maallaqa ittumaan erga numa nyaatanii yaa ustaadii ani atiin sibiladhe sirrattiin ergaa jettee callaasitti ergite akkam goota boo anuu na tuyxee bar fitnaan tun obboleetiin tiyya takka naan jettee hunnu saraan hima rabbiin fatanaa tana anaaf isinuu nu haa dabarsu jaalowwan kiyya ka islaama baankii raammisnaa bitii akkana siin jette aya zimmi ciccirraa goota sagaraa namaa obboleetii teeta dhiite ni garraamii footoo hunnuuti ciistee dhadhabanii akkanattiin jiraa hunnu garii kaayyoota qabdu nutuu ji'a ramadaanaa keessa juuza takka fixinee jirra isin warri ala jiran juuza takka yoo fixan laki quraana hoggu takka khatamaa takka yoo fixan sheem ooniyuu jettee boo takka biraafoo aleekiin jeen wallahi koomanti jalatti waan jenne asumaaniin biraafoo aleeki jeeti foosoo kanneef miilaanillee kanneef wallahi maaliif nutuu kushinaa arabaa dhiqaa akkanatti lafa'aa khatamaa takka khattamne isin warri ala jirtan khatamaa takka khattamtanii jette شيم اون اس والله آية الله ستي ارغتي كم تات ايغا ما بكم تيمي قال الله جل جلاله جتيمي انه قسمت جرامي قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكنا جت استاذي اكنا سيبريچتي دي سجته الله اسي سن ديب غوتا اكم تاتا لكل امه فتنه امه شفافو مقرا جرا مقري امتك يا هوري داجي silkii dhoytee bar sagaleen takko jaalawwan kiyya sanbooda silkii dhoyte gurbaa takka jette bar riyaala 15,000 nahatee jette xiqqoon naaf hafee ustaadii marachuudhaaf hin deema du'aayinaa godhe jette dhukkubsataa keenya cufa rabbi nu haa fayyisu fayyaa isaa rabbi nutti haa dhangalaasu tanaafin kadabare jee bar maraatummaa fi dhukkubni odoo hin dhufne دعائي قرأتشو قم نجرا اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ركوب برس ركوب سومي ركوب برس يجون ركوب قماته ركوب مراتم ما في ركوب مهماته يا ربي سينين تيك فما أكن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كردنا ننجي حديث إمام أبو داود سندني إسا سيئة رحمة الله عليه رحمة واسعة ودو هندفن أكن قدنا يا Oromo miidha muslima miidha kabiraati miti bar nutuma fitnaa maallaqa sii dhufti odoo hin beeyne nam takka sin agara maaliif masgiida keessa dhaabbattee da'awaa godhu jirtaami muhaadaraa dheexee godhu jirta laayivii haasa'uu jirtaami rabbi jettee mokkam nama rabbiiti jetteetiti si amantee si jaalatte ati maallaqa san cal nama meeqa footoo natti ergan seete ani yeroon akkana wanta na jiru jaalowwan kiyya ka islaamaa wamaa ubarri'u nafsi lubbuu tiyya qulqulleessee an nama gaariidha isin hamtuudha isiniin jechuutti jiru haashaa wakallaa du'aa inni godha fitnaa dhokottee fita mul'atte irraa rabbi najaanu haa baasu rabbi najaanu haa baasu amtuu fitna taargeetii fakkaatte ammaan tana fa'a taargeetii ustaada beekamaa taanan tapha sanirraa si hambisu maaliif la'abaan teenya afaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa to oromoo muslimaatun uwwitu karaa lamaan jirti aboo oromummaa dhiisanii jiranii boo jarri boo ummati ustaadaa kun sheekootiin boo akkana godhiiti da'awaa isaatirraa hambise hawaasi isaa haa jibbu yoo ati nama dhugaa taate nama dhugaan rabbi sodaatu yoo taate yoo fitnaadhaaf labbaa hin galle hogguu dhibba takka maqaa kee namni nin balleessa yoo jee balleessuu hin danda'u ni beeta
jaalawwan kiyya ka islaamaa nam tokko maqaa keessan balleessuu hin dandayu. Nam takka abbaa fadhe eenyu balleessanii beekta atumaan maqaa kee balleessa. Atuma anumaan maqaa kiyya balleessa aboo warra maqaa isaanii balleessu rabbiin hin godhin. Eega maaliif rasuulli sallallahu alaihi wa sallam Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma gabaabsineetuma wal hadithu fi sahih al-jami wa fi silsila jana wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala shay'in ay yanfa'uka bi shay'in ay yanfa'uka lam yanfa'uka jeeni bar beeki tutuni addunyaan tun guutuun wayii takkaani si fayyannaa yoo sinjaan si fayyaduu hin dandayanii si fayyaduu hin dandayan yoo si miina sinjaan si miidhuu hin dandahanii rufi'atil aqlaam wajabbati suuf qalamni kaafame waraqaan goggoydee jirti ati tanaafi oromoo makmaaksatti maal jette makmaaksa oromoof dhiisi harki if hin damdamu tanaafuu jaalawwan kiyya fitinaan duraatami fitinaa duburaati talammada tooriiti ustaada maqaa ustaadaatiin namni qabuuchise bar namni qabuuchisan rabbi sodaadhu yaqul hunnooti tu'aayinaaf gudhiyete hoo rabbi si amil keesu qabboleeso eenyu maal jettesa jaamilaaf afaanuma amma dubbattu jirtuun aboo rabbi si amil keesu atii fi gurbaa du'aayii godhe jetteefu rabbi nu cufaatu nu amil keesu jaalawwan kiyya ka islaamaa dardara islaamaatii fi shamara islaamaa cufa keessan rabbiin isin amil keesu addunyaa fi akhiratti rabbi isin amil keesu yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu hamtuu cufaatu isinirraa haa qabu khayrii cufaatu walitti isiniif haa qabu sadarkaa teessan addunyaa fi akhiratti ol haa fuudhu dalagaa gaarii isin hojjettan mara rabbiin anaa fi hojjettanii warra jeenirraa rabbi isin haa taasisu sadaqaa xiqqoo isin kannattan allahan jalla jalaalu harka isaa ka mirgaatiin isinirraa qeebalee akka uhud gaara uhuditti rabbiin isiniif haa guddisu obboleeyyan kiyya islaamaa jaalalumaan isinii qabu gaatana walitti hima anaafillee du'aayin haa godha jaalawwan kiyya islaamaa rabbiin ikhlaasa ittibaa'a sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu fitnaan dura dubra talammada maallaqa hamtuu si dura jirti gaa qarshi kum dhibba meelaali gaa kum dhibba lama cal maqaa ustaadaatiin sheemii boo nyaachuu qaanyii boo rabbi sodaadhaa jechaa callaa namaa nyaata yeroo san saaxilsi baasa gaa rabbiin ajaatee ni baasa ganda itti dhalatte dhiisteetitti biyya biratti boqotaa saaliha mattalta nam tokko sin beeku garuu ilmaan ganda keetii si beekan anaas akkasii yoon ammaa waan hin jirre godhe ilmaan ganda kiyyaa na beeka qaaxaroo sii qaba rabbiin toobaa ni deebitamoo hin deebitu hin deebi'uu maallaqa namaa hin kannu jennaan ajaatee baasee jira arraba namaa cufarratti of dhageessa fitnaan sadeesaa tana ji'ee haa gababbadhu jaalawwan kiyya sa'aa isinitti dheereessuun fadhu tasadaffaa maali ni beetanii nama jaju Allah taanumattaan dara namtu nama da'awaa godhu ka da'awaa dhiise agarta nama minbararra duraan ture baalageewwan barirra jira agarta dheengadda shamaran beeku arra shamara waji deemu teessee isaa hamatta gorsa yeroo nama gorsite ganda garii fi maaltu maal jiranii beeta anaaf deemtaa sinjaa ati haasawa qur'aana hadiitha haasawu jirta naaf deemtaa wallahi ayyoo naaf deemee waan inni jiru yoon hin qabaadhe waan sayyaruma sanittiin dhiisee kana ja'a maaliif jennaan ni beektani obboleeyyan kiyya ka islaamaa waan tokko ammaan tana innaa haa jennume cubbuu sirra kaayan namni tokko yaa obboleetii tiyya yaa obboleessa kee cubbuu sirra kaaye cubbuu sana ati hin qabdu waan tana yoo sirra kaaye darajaan ta'e rabbi birattis ilma namaa birattis ol taati yoo waan ati qabdu namni si arrabsi haa jennu al'aanaa fi ati ammaan tana nama jechuun qabnu nama arrabsuun qabnu garuu namni si arrabsi aboo bar inni kun akkana inni kun akkasi isiin tun akkanaa sin jaan waan san ni qabda waan san yoo jijjiiruudhaaf anaa fi ati yaa obboleetii tiyya yaa obboleessa kiyya yoo tattaaffii goone rabbi birattii fi ilma namaa biratti sadarkaan teenya ol warra sadarkaan isaanii ol taate irraa rabbi sinaa taasisu kasi arrabsi nama jeje ammoo dhumteef jaalawwan kiyya ka islaamaa masgiida irraa baatee gurbaa intala namaa girgiddaa jalatti qabee
ungochu jiru yoo agarte alhamdulillahi alladhi najjana mimma ibtalahum wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila je fitna san arrauli sin tuitu je rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadithu fi sahih al-jami wa fi silsila jannun gabab sinetu alhamdulillahi alladhi najjana mimma ibtalahum farun ta allahati jalla jalalu alladhi allahan sunu kanajanu basi wan isam mokorin naja isani mokore ati najasi bas ati masjid rabatega wa faddalana kanu alzi sanin bana ala kathirin mimman khalaqa tafdila uma meqatam ume isanirra kana calsise farun ta allah saniti yo jette rasulli salawatullahi wa salamu alayhi fitnan san sintuto nama corona qabe ati tanajette dukuba kansaritu qabe tanajette har marratti bar kansar nama bu jirami gobla breast cancer jaani nama agarte ati ubboleetiti ya hakima nama gaafachu du'aa'i tana yoo jette breast cancerin san sin qabu anamiti rasuula ji sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama jajnan jajun durani amata eedi ta amman tana kurba jalasi ati jannan si dufte subii hin salatu jette obboleessa kee amannan arrantana yeroodhaan kasalata yeroodhaan hirriba karafte alarmii ka guuttatte salaanni subii si dabara eenyu ati kanama jejju eenyu an kanin nama jejju kanin nama irratti dhadheeradhu la alhamdulillah faaru obboleessa kee san gorsu onni kana saahibi sirraan bareedu jeen obboleeyyanti kiyya ka islaama yaa jaalawwan yaa ummata nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jaalalate sanin walli sabar jaalawwan kiyya ka islaama والله الذي لا إله وما تكا سنراب ولا چلا ولا وان تكا أبنا أربس أوفيس يقول أن أوفين لنا نجينا مسجد اللي ديوتنا كنا نجينا جولنا أربس تاني نحمتني نرد تيرتن أني أوفي إسني يقول تنجرا أوفي إسني يقول تنجرا إسنين لين يونين أشمريدان جتش سفوهين كباني يونين دبتلي أوفينا قد سلكينا تداوم برباجسو دكانا تكك أبدي سيستر dukana sanin dalaga jalawwan kiyya ka islama achitille dhuftanii offinan jechuma offi isini godhin jinan gorsatana jalalan tagutamte tawadu'an tagutamte rabbin nurra haqebalu tanan arrantana lubbu teessan durati yaafillee yaaduu fadhe jalawwan kiyya ka islama waan sadeen tana na guddifadha fitnaadhaaf labbaa hin galina horii nama rabbi haa sodaannu قاما فون حرام قدته رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إبد جهنم يتو حقوق تاجيبر شاهي أويتو نمني دوغو هندن ديني أكمت إبد جهنم إفين فدبو أبو تكجؤو تنهاجو نمني الدنيا داف لبو إساكني الدنيا بولك أبري مناتو قف إساف كنتي nama lubbuu isaa rabbiif kanne ammoo allahan jalla jalaalu jannata ballinni isii samawwanii fi dachiidhaan qixxaattu san namaa kan warra lubbuu isaa rabbiif kanne rabbiin jannata furdoosa al'aalaa kanneef san irraa isin haa taasisu nama jaju daawun nama jaju abadan waan sadeen tana yoonin dhugaa qunname rabbiirraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allahan intifama isiniif karaa jannata dildila isini ta'e ana ammoo ibidda jahannam keessatti waliyadu billah nadarbu rais allah haninti fama anis kanin dubban isinillee wara dhaggeefate wara dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatiif rabbii yaada muraada keenya rabbiin waa guutu haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu waa qabu addunyaa fi akhiratti rabbiin waa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbiin jiru gaarii rabbiin waa jiraachisu fitnaa dhokottee fi fitnaa mullatte irraa rabbiin nu haa tiksu fitnaa dubraa fitnaa horii fitnaa nama jaju waanuma fitnaa ja'amte cufarraa rabbiin nu haa tiksu rabbii yaada muraada keenya nu haa guutu dhukkubsataa keenya rabbiin nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu yoo mana hakimaa jiraatan mana hakima irraa baasee rabbiin nu haa gammachiisu obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa warra jiru rabbiin mana hidhaatirraa rabbii baasee nu haa gammachiisu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni dandahaati halkan tana du'aa'ii tana rabbiin nurraa qeebalee rabbiin mana hidhaatirraa isaan haa baasu liqiin irra jirtu rabbiin liqii irraa haa baasu warra itti dhiphate rabbi itti haa bal'isu ka qullaa deemu rabbi haa uffisu ka beelawe rabbi haa nyaachisu warra dheebote rabbi dheebuu haa baasu obboleeyyan keenya meeqaa darramu jira asitti warra wallootiitu jira warra bishaan dhabeetu jira warra booranaa amma dhiyoo tanaas sidaamaa jettan moo asirratti feesbuukii nama numan agara jaalawwan kiyya isaan jaalawwan kiyya ummatuma nabi muhammad salawaatullaahi wasalaamu alayhi addunyaa tana keessatti warra rakkachaa jiru rabbiin isaan haa furu yaadaa muraada isaanii haa guutuu fi rabbiin bilisummaa addunyaa
tiifi tajannata sanillee rabbiin nu haa kennu gabrummaa namaatii fi gabrummaa ibidda jahannamirraa wal iyaadu billah rabbiin najaa nu haa baasu isin cufaatuu rabbiin niyyaa teessan isaatu beeka akka isin niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif tolee yaadaa muraada keessan isinii guute addunyaa fi akhirattu jiruu gaarii rabbiin isin haa jiraachisu ka fuudhuu fadhu mara halaalin rabbiin siif haa laaffisu wallaahi obboleessa kiyya jaalalaanin du'aa tana sii godha nama fuudhuu feetu yaa dardara islaamaa cufa keessan halaalin intala ati jaalattu tasi kabajju waan ati kanniteef tasii guddistu haadhaa fi abbaa kee tasii kabajju rabbi jaartii saaliha dasii jateeti rabbi si haa baasu obboleeyyan kiyya shamaraas jaarsa saaliha dasii ija keeti ka rabbi sodaatu amala gaarii ka qabu ka haadhaa fi abbaa kee akka haadhaa fi abbaa isa jaalatu rabbi siif haa baasu warra fuutanii ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saaliha isiniif haa kennu warra rabbiin ilmaan isinii kenne ammoo ilmaan keessan rabbiin isinii haa qaceelchu jannata isin haa galchu firduusal a'laan qubsuma keessan haa taatu ollaan rasuulaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi qubsuma teessan haa taatu asumattiin dhaama dhugatti rabbii jechaan isin jaaladha allahumma salli wa sallim mubaarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru daawaana alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh